My soul is tormented by a succubus. Calling sis, pencil dripping from the way I spit. Fell in love with this, sis got music, now she in my grips. Wanna take a sip of her only sign. I veliki pozdrav ljudi, s vama je Matex, našeg klip poradimo bez Shinobija koji su na nivou Kagija. Samo da vam kažem da se subate ne luja, lik se stvarno trudi, ali da dođe barem do 10 suba. Kompno zadnji video, napiše hashtag klinci, dobit će u sljedećem klipu poz, pa ajde se bacimo na video. Peto mesto, Killer B. Killer B ili ti ga samo bije Jinchuriki s more bez veri, ali pored toga je bio jako vešt mačevalac i jedini je uspio da izvede double lariat zajedno sa četvrtim Rekagijom. Sa četvrto mesto, Sakumo Hatake. Sakumo Hatake ili ti ga beli očnjak je otac Kakashi Hatakea, on je jači od sva tri legendarna sanina. Treće mesto, Obito Uchiha. Obito Uchiha je hteo da postane Hokage, ali taj sam se onemogućio čime ste napala na njega. Imao je Kamui i u jedno vreme je bio Jinchuriki Jubija ili ti ga desetora bez veri. Drugo mesto, Mad Guy. Mad Guy kada otvori osmu kapiju u borbi protiv Madare vidjeli smo da je brže od svetlosti i da može da savija vreme i prostor. Prvo mesto, Madara Uchiha. Očekivano Madara Uchiha. Madara je bio nominovan za prvog Hokagija, što dokazuje da je veoma moćan Shinobi. Također posjeduje Rinnegan, Susanoo i tako dalje. Bio je Jinchuriki, Jubija ili ti desetora bez veri. Nadam se da se vidio klip, ako jeste možemo li da probamo 15 lajkova barem, da vratimo staru aktivnost. A ljudi, mi se vidimo u sljedećem klipu, pa peace!